Enkitook ena penyang'ang. Ninye. Enkitook ena penyang'ang. Nchaaken ele owuaru lenkitook. Laa nkai kormoruo tenakata eing'or kore peiko nejo kiyau. Timira ena kiteng enkuna naje. Meeta ina. Sinkolio kejugele Ol'Aimerri oshikuna tule naboitare Enkirorokino sapuk naitoomon toning'o Likai sinkolio kaaji enkarna ai menye omom. Enkishorunoto edukuya ena nikibolie olari ng'ejuk le 2022 anake nkalisuni are otikitam aare naidedicate arashu narrepie orparakuoni le Kaputiei yioloti enaa Jeremia Ole Munyeti laatiaka kore etoi apa Likai sinkolio alakapayian lai episode naji Enkiteng tipat enye wenkibung'ata oonkang'itie ninye ena elee nemeetai toi naimutie kiret. Kira toi nawoshi ashu. Ejo oshi inosita ormoruo nkishu. Enejo oshi etumuta ormoruo ang'. Amu inosita nkishu tenaisho. Naa kore elde moruo inosita mee ilo moruo inosita. Kinosita lomon onenkoko namanya ward e Kaputiei. Ele naa kitok tena nenkoko pii amaa naa ng'otonye iseuri. Aata apa nkishu naimina nalo atum oltipilito kenyua irraga nkishu enkang' enye. Asi entoki etipat oleng enkiteng torparakuoni. Ore ajo enkiteng tene netii swam intare okulie ake pukunot oomasaa nikitaramata kira enkaji ormaasani iteru apa toormakuin ometabaiki enakata. Kajo nanu mee enkoshoke apa ebaiki tipat enye. Enkiteng taa eji amu endaa. Eiterua oltung'ani atum inkishu enoolong naipang'unyeki boo. Eisho menye enedukuya inoolong enkiteng naji ene misigioi. Aanyo duo naaji itaas enkerai enkiteng. Meetai enkerai entito olayioni nemereng. Kore peelotu abulu nejokini neina enkiteng ino. Amu keyiolou? Neisho enaduo kiteng enye. Neisho inosita toi menye amu emirr orkiteng. Ebulu enkayioni nedung'ie ntona. Kake eyiolo ake ena ayioni kuna kishu enyenak emusigio. Ometaa olee meshomo entalipa. Era kunda kishu taata esiana emekebulu? Aata nkishu ainei uni. Aata nkishu ainei ong'uan. Etubula enapa aji enapa kiteng enye. Etubula. Eji nye itaas enkerai enkiteng? Ore enedukuya neramatieki amu edung'ie naa menye ntona. Kake ajo nanu eaku sii orrekie ledukuya oiteruni aiteng'enie ometubulu. Ore eponari ninye larin neponari enkiteng eishoi ometabaiki neyamisho. Kuna kishu enyenak? Ilarin ewoshoki ajoki enkitok enye nena enkiteng. Ena naayu ena. Eeta oloing'oni. Ele oing'oni orie enaashe naa nkishu naayu. Ore inoolong ebukoki ng'otonye kule naa enkiteng nalepo nibukoki kule mejing enkiteng naaji. Ning'oruni inoshi ake kimaleta. Tenakata duo tenkang'. Ishooki enker, ishooki oshi enkashe, nepuonie kuna kishu enyenak. Ore ake netaas olayioni enkiteng naa ninye toi naa orng'oret ledukuya oisho enkitok enye inoolong nariku. Ele enaarriyiak taatoi apa irmaasai. Neeku toi duo nebikoo enkiteng ebaiki metoini enkerai ompaka neyamisho ninye. Mitoki menyaanyikaki nemitoki ng'otonye kore epuku ina tito. Ipang'aki ipaai. Eeta nkishu enyenak naalepito. Ipaai. Apa ormoruo lenye. Enkorroki enye enkiteng apa nye musigio. Meetai enkerai entito olayioni nemeeta enkiteng musigio. Metaa ore ini oltung'ani niteruni ashetaki ilchumeta lenkishon. Amaa naa tenetii enkiteng emisigioi ajo naa sinanu naa enkiteng
kenya naiter olayioni aisho enkitok enye enoolong nariku nita ina eramatare enkiteng eramatare oltung'ani naikilikuan enkoko paa kanyoo oshi peyie enare nipang'akini irishat pookin. Oloipang'ua adake alotu metii oloyiolo. Amaa enkitok mipang'aki? Eyieu naaji nipang'aki. Mipang'aki olopeny? Ipang'aki. Nipang'i neikeni ilasho eponu, neikeni intare peeyiolouni enemetii. Amaa niton tiaji, kang'ae nalimu? Olowuarak kitapalaka? Ilowuarak kitapalaka. Amaa tenipuku niyiolou emilo aing'oru nishuku ang'? Ina peipang'i eramatare ina peipang'i ayiolou. Ore ebolori nintashe niyiolou natii. Paa teneimin enaimin niyiolo ajo etii duo tadekenya. Ore pee eponu teipa nimpang'aki nijo etii duo tadekenya taata dama imina ntake mashomo aing'oru. Ina toki eramatare ina. Eramatare ina najo doi nanu ore tenakata etii enkinosata oolomon amu kaji etiu enaijo kisuuto anaake taata naa amu egirai aitobirr nedoli ake naaji egirai aanya ilomon aajo ore kitaboitare nikiyieu ena netumokini taatoi ajo naa sinanu naa aitorioi enkibung'ata ooltung'anak onena kishu niteru taa tinewueji niteruni aatum entoki naorroi. Kanyoo ina gororoi kanyoo taata ena naa pii tenemada ena kitok nawosh toi peening'u. Niwosh tenchipishipi. Ore peeji ore peelo enkang' enye nejoki eramatare atarie. Asi naayau taa ina matotiu enaa kamanang'u amu elee keton ninye apa earishoi majo taa sii piari likae tung'ani nisulaki toi duo taata etaa keji kintorisikino enkisiayiare eba toi adake taata orbene oyau orpayian anaa olayau entomononi naa peetumokinoi ajo kanyioo eesitai. Kai sa toi kinko pee kintoki ake aitisip ina pukunoto eramatare nisulaki toi duo etii enapa natejo ninye irmaasani mimurut emurt elukunya neji enkanyit nabarr kishu. Mataraja? Amaa naaji tenilo amuraki ololeleto edaa enkoshoke olchani oramatieki ang'ae ing'uiki? Ninye. Ore tenitololoki kai inko peemiwok? Laa meteleku naa kitoki atii enkae saapuk peitololoki. Peitololoki. Neitu intololoki ore peitiong'ota ninche ileletaki. Nkishu ileletaki olchani nileletaki oloudeki nileletaki oloisujieki nileletaki inkoishu oonkera inonok nileletaki orkarasha ang'ae ing'uiki? Ninye. Asi mainosa taa kulo omon naa mainosa nikitumoki amu elee kegira taatoi atiu enaa kegolu kajito nanu emaigilie sii toi iyie taata enkoya enkima nisulaki tening'unoto eramatare amu kesipa taa pii ajo mekure taata meetae olemelilitaki. Emaitisipa sii amu kajo toi nanu kegira taa enkiteng aibelekenya nemekure taake duo enaa oloisot ake openy ninye enkiteng. Peelotu taatoi taata tipate pooki ing'oruni kajo toi nanu maake duo pee eakuni kitu epukori kake peakuni kegirai aatumoki oltonei tiatua enkishon. Naa ena oshiake nitamoo toonkoitoi pookin te Facebook, te YouTube, te Instagram, te Twitter, te Letutuma, osotua olosho enkaji e papa o yeyio ematonyorrata.